Jinsab ma jiflaħx għandu bżonn ħafna talb. Ekstqar il-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali tal-Erba fejn appella lin-nies preżenti fil-Vatikan sabiex jitolbu għal saħħet il-Papa Benedittu XVI. Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per Papa Emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo è molto ammalato, chiedendo al Signore lo console e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine. Il-Papa Benedittu kien żar Malta f'April tal-2010 u llum għandu 95 sena. Fl-2013 u kien warrab mit-tmexxija tal-Knisja Kattolika propju minħabba l-kundizzjoni tas-saħħa tiegħu u sar l-ewwel Papa f'600 sena li jirriżenja mit-tmexxija minn dak iż-żmien u baqa' jgħix fil-Vatikan. Intant din kienet l-aħħar udjenza ġenerali tal-Papa Franġisku għal din is-sena. Il-Papa intlaqa b'applawżi kbar fl-Awla Pawlu VI u der jieħu postu miexi b'pass kajman blużu ta' bastun, għax fil-verità anke dwar is-saħħa tal-Papa preżenti hemm ħafna tħassib, tant illi f'ħinijiet meta l-Erba indirizza lil fidili instema' ibati biex iġib in-nifs.